parlok bro tong ina ngap bangan pulis pia kane ka fixture jong ka football tournament ka bahe du apo West Khazil district pala penyait da ka New Northstone Sport Social and Cultural Club hapo madan snong New Northstone te kane ka fixture bat kane ka tournament ka bahe du tam hapo West Khazil bat hapo ka Than Northstone hibro ka we namar ba ka prize kala kot hadu khat arlak tingka te tanginya skapangan pulis pihak ka ba pinios nyau ya kitim ki ba per kamtam kitim ki ba klan bor hapo Meghalaya ban habar jong ka jela ha ka ba ki bon ba kitim ki ba wana sim namta wana sim menta ha kani ka tournament kamtam ki klub ki bana bar jela te tanginya skapan pulis pihak kini ki klub bat kum juru ka tarik hakaba hinios ngeu ba lanu kin sedang berlanu kin nyelekai kini kitim ki baklan bor ba hakaba kilawan pada simenta ha kene ka jelekai football tournament balapan jajak kan Northstone Sport Social and Cultural Club te haka shipo tarik menai bakadwe arjar punlai haka pol sibeje janmir ka jiya kun ka long habeng ka Ribhoy United FC kana ku bersya ya ka Jamshedpur FC dan kumba pitip ka Ribhoy United menin usnan haka tournament baladap kala poi syaka final bat kala long baar bat kani ka Jamshedpur bat ka dega klub ka ba napo jaharkan te hak arf nyotrik menai bakadwe arjar pulai haka por sibaje janmit kajiat kun ka long bengal langsning Greenery Lion FC kana kun bersya ya ka Liang Mai FC Nagaland bat langsung kadai ke klub napo Shillong bat kaliang mai pat kadai klub napo Kajalan Nagaland haka kadar tarik nai bakat ar jarar pulai haka porsi beje no paisingi ka jinya kun golong apdeng ka nyawasa kana kun bersya ya ka Peerless FC Kolkata nyawasa kadai klub napo Meghalaya hi hapo Jowai bat ka Peerless FC kadai na ka klub ka Bopau hapo Kolkata haka santrik menai banding kong arjarap saw kerja kun hapdeng ke Kid United karena kun bersya ia kenang Q Irat FC Kid United FC kadai ke klub napo Northstone West Khazil district karena kun bersya ia kenang Q Irat ke klub ke Baklan Borba hapo Shillong te haka kat flatrik menai bakadwe arjarap mulai haka por sibeje no paisni dia kun golong hapdeng kan Nongbri Brothers karena kun bersya ia ke Sikkim Boys FC kan Nongbri Brothers kadai haka Than West Khazil karena aku bersya ia ke Sikkim Boy kepada klub napo Sikkim haka sautrik menai bakat arjar pulai haka por sibeje no paisingi kerja kun golong habdeng ke Blue Bombers FC kan ia kun bersya ia ke KMC FC Sonapur kini ki klub ru golong ki baklan ba ke KMC FC Sonapur kadai ke klub Assam pat kum juru kan ke Blue Bombers kadai ke klub po Meghalaya golong ke klub lain bor bahadu kata-kata hak baik ki player ki bal combine pat ba pau bahadu kata-kata te hak potrik menai bakadar jar pulai hak por sibaji no paisingi ke MLP FC ke klub ke ban po Shillong kan kun bersya ya ke United FC SC Kolkata ku bacupan ke mau ke MLP golong wa klan bor ba haune usna beladap kum juru ke United FC Kolkata hak bal ke poi haka semi final kene ka United FC kalau ke klub pa klan bor ba napo Kolkata ke bawah si mentau ne usna beladap haka bakal laram no haka la Mare FC te hak Frederick ne bakal jara pulai haka por si beje no paisni ke kun hapdeng ka Shillong jong kana kun bersya ya ke AFC Manipur ke Shillong jong ka klub napo Shillong bat ke AFC ke klub napo Manipur teka long ka aka ke ba so tenat ba ban yosneu ya kini ki klub ki ba pasgo chongkun ba bat ni kwa no ban yo iya ka ne ka jelakai no mar ki klub ki ba wan si mentaha ka ne ka tournament ki long ki ba klan bor bat ki ba so hu di sa ban yosneu ya ki tim ba di kini klub ki ba klan bor ba te nge pi sa wan si menta ban page ha ka te ka mislang ha ka sipo drig na ba kadwe arjar kulai tang kene ke blai shibun pi parok ki ba eat football so bahasa wan ban saki dalam kijong hikmat ha ka te ka sipo tarik nang bapinyo iya ini ki klub ki bopau pat ki baklan bor ba hadu kata-kata hak bakar Ribhoy United kan ku besar ya ka Jamshedpur FC ketawan kenang ha ka tege singai bak ne jela kai kalong itna ba hadu kata-kata bat ani Northstone menta kalong balak kre nang lepat kala kan kre chat ban biang ya ki cakasyong na ka menta jong pi ku blai shibun